singenile mntwana kwethu sifikile isikhathi sakhona bakunakuthi njani yabona ingithi nangikhuluma nabantu sinembono eminingi sibabantu kwesisikhathi uthola ngalinyanga umuntu akakhona ahluyisa kakhulu ke athi mina yazi into sokugidizela ungagidizeli kodwa ke kube nethabo ngoba na ke kuba nesikhathi lapho kufanele ke kube namaswiti uyazi iveke inamalanga alikhomba kodwa nakufika uLesihlanu ayisithabele ukuthi iphela veke sakhe ke siphumula phumula yeke inyanga kanobayini lekwesisikhathi ungayithatha njengenyanga zonke ezikona kodwa nakufike yona kuba nomehlukwanyana ke phela abanye bayazithokoza ngokusebenza kwabo abanye bayaphumula ke kuba neminyanya njalo njalo ukusuthabe na ukuthi zakhe ke sikhambe ke siye ecudeni ke selapha kungeniswa khona bobaba ke sikhambe selapha ehlatshwa khona ke kuyokuditshwa kwemnandi ke ubone nenhlobo nabantu kade wabagcina manje akufuneka ukuthi ube sichongo ngoba ubusa nothi ungabe sichongo usustela phasa umbona pha bona enhleke kanti kuhle ukuthi akakahluhlureka phani unotovana usuhleze bandla apha batho bahlezi kanti charuluka manu thinteke